Assalamu alaikum, urmatlı Bishkek Kavar YouTube kanalının katılımcıları, urmatlı mekendeshler, amansızlar. Bugün 2022 yılın 1 oktyabri, hafta kunga işemdi. Biz qayradan ile jol jayidindagi unalardı tartuvunu ulantabız. Biz beni çok bolup turыңыздар, kanalga katılыңыздар. Бұл жақта уналар көп, шол жақта тұрған уналардың жалпысын сіздерге тартып көрсетеміз. Біз менен çok bolup turыңыздар. Ben birinçile uşul Ford'dan başlayayım. Bu жақта Ford Focus gelip kalıptır. Жақшы алды екен. 2004 yılı объемы 1.6 mekanika 280 bin жазыптыр. Şef, assalamu alaikum. Бұл отырған қанша? 20 bin сом түшіп бересің. Бұл номеріңіз көрінмей қалып тұрды. Телефон номерлерге çalaslar. Şuna döngülüklerde biraz işler varken şuğa baylanıştı. 20 bin düşüp verem dedi. Sileş görünüzler. Bu жағында aşerbi тұрады. Şunu da gösterip koyayım. Salon jağı eкен. Жылы 99, 1.6 объемда коробкасы автомат, 460 bin сом. Telefon номерлерге çalaslar. Salonu. Жақта мерс тұрады, аз бола тұрған сұрайсыз. Шеф, бола тұрған қанша болады? Машинан. Бола тұрған басы. Сатасыз ба? Сен бер. Жоқ, мен YouTube'ға тартамын да, сіз айтсаңыз. Бола тұрған 400, номеріңізді айтам. 706 14 41 78. Жыл объем қанша? Жылы 97 2-3. 547 bin pробег менен. Рахмат. Шундай мерс чип кетип аттыр, көрүп коюңуздар. Жанында Lexus тұрады. $7,700 екен, жылы 2000. Номер жақсы көрінмей жатады. Объем 22 709 50 56 08-ге çalasыздар. Есі бар ма? Есі жоқ қой. Мына кімдікі бұл? Қанша бола тұрғаны? Кең бұраға шеф. Кең бұяқа. Шында. Бола тұрған қанша? 130. 130, да? 110 не будет? Вообще, да? $130 bin сом екен. 110 binге бербейм деді. Көріп қойыңыздар. Жанында дағы бір не деген машина? Toyota Carina дейді. Шындай көріп қойыңыздар. Шындай жақшы болды, қызыл түсті екен. Салон жауы екен. Жылы 92 объем екен. Машина кімдікі? О, байкелер, машина кімдікі? Сіздер кім әсіп пе? Коробкасы механика, номерлерге çalasыздар, басын жазып аттыр. Бұл жақта fit тұрады. Бұл кімдікі, сіздікі? Есі бұл жақта ой. Онда fit. 2002 1.3 213 bin pробег менен, коробкасы вариатор $6,800. Telefon номері 706 15 04 85-ге çalasыздар. Шеф, бола тұрған қанша? Бола тұрғаны. Жоқ, номер жауап қояз бәке. Сіз айтың бола тұрғаны? 65 болады. 65 болады, ә? Oldu, рахмат. Бұл жақта RF1 тұрады.
2001 eken 570 ming so'm. Telefon nomeriga chalasizlar. Bu jag'ында tilekka qarshi o'tib olmayotgan. Bu yoqqa bosam. Bu yoqda daha bir Renault turadi. Shunday mashina bu Toyota Vista deydi. Жылын жазбапты, эки объемда коробкасы автомат 350 ming so'm. Telefon nomeriga chalasizlar. Ya. 99 bu. Assalomu alaykum. Alaykum. Shef, Qanday? Kesoqdan. Tinchmisiz? Assalomu alaykum. To'qmoq Malbazor kejini bir reklama qilib qo'ychi. Bo'ldi. Bo'la turgan qancha ekan? Siznikimi? Yo'q, bu yoqda. Qancha bo'ladi bo'la turgan? 150 150, Andan ıldıy bolbaymi? Telefon 330 20 çalsalar söylüşüyor. Ha, söylüşüyor. Bo'ldi. Reklama qilib qo'ychi. To'qmoq Malbazor. Bo'ldi. Aytib kelib qo'ysan? Bo'ldi. 20, Shunday Toyota Vista unasi. Bu yoqda jana men söyleshgan aka, To'qmoq Malbazorini tartadi. Şol kanalda ko'rib xatto olib qo'yingizlar. Yoqda Matiz 2 2005-08 800 ming so'm telefoniga chalasizlar. Solana javob. Yanda dagı bir Matiz 2 2003-08 avtomat 265 ming so'm. Telefon nomerleriga chalasizlar. Matiz 2. Endi bu yoqqa bosam. Bu yoqda Audi A4 turadi. 9718 korobkasi mexanika 250 ming so'm. Telefonga chalasizlar. Shundan ochiq ekan. Korobkasi mexanika. Mashina kimniki? Sizniki? Qancha bo'la turgani? Bo'la turgan ajoyib. Bo'la turgan 250 dedi. Shunday Audi A4. Ana bunun canında dağı bir 210 Merz. Yılı 96, 3 ek obiyomda 350 ming so'm. Telefonuga chalasizlar. Üstünde lük daha varken salon doğru koca. Narkı cağında da abi Merz 124. kuzuftagı Merz yılı 92-3 obiyomda. Bu da 250 ming so'm ekan. Telefonuga chalasizlar 770 19 04 05 ga. İçki ko'rinishlari. Bunda sidenyaları koca. Bunday chexollarni kiygizgan. Bu yoqda Audi A6 universal. Üstünde bagajnik var. Şimdi o'zgacha döngölüklerdi. Salon açık ekan. Ko'ringizlar. Probekda 339 ming kilometr yurgan. Korobkasi mexanika. 2002 EK5 obiyomda 330 ming so'm. Telefon nomeriga chalasizlar. Yo'q, meniki emas. Bu sizniki? Ne degan mashina bu?
Mazda 626, 130 ming so'm, 2 объемда, 89 жылы. Telefonu açılasar. Bola oturgan kança болады? 120. 120, 100'ge boyu? 110. 110, Bola oturgan 110 ming so'm. Görüңүздөр. Bir almak bile. Ага. Жағынан 07, российский номерді, 2005-16, 550 92 88 18'ge çalaslar. Basın жазбаптыр. Коробкасы механика екен. Бұл жағында Volkswagen тұрады. Шеф, ассалаумалейкум. Бола тұрған қанша болады? 450. 450, 450 мing so'm. 2014 Gerald коробкасы механика. Telefonuga çalaslar. Daha bir 210. 95 2-3 объемда, коробкасы автомат, 350 ming so'm. 502 22 33 93'ge çalaslar. Bola turgan sırayız. Taqsir, assalamualeykum. Bola turgan qancha oladi ekan? Bola turganı 330. 330, 452 ming probek menen keliptir. 210. Shunday ko'rinishda. Yana Nexia 2. Hurmatlı dostlar, ушул унаалардын артыгы өтө албай жатам. Себеби аркы жагында бас болбойт. 2012 16 155 ming so'm. Telefon nomeri 0700 61 89 40'ga çalaslar. Şef, bola turgan qancha? 140 verin. 140. Probek açınca? Tamam. İşke qalar, YouTube. 449 ming. Oldu, rahmat. Şuna Nexia 2'ye kirip turib, ko'ringizlar. Menem ушул Passat B3'tü тартуу менен чыгарылышты жыйынтыктайм достор. Passat B3 sedan 91 18 150 ming so'm. Telefon nomeriga çalaslar. Salonları. Bu жаққа басып болбойт экен. Hurmatlı dostlar, şu менен мен чыгарылышты жыйынтыктайм. Биздин каналга катталыңыздар. Видеону айгына чейин көрүп коюңуздар. Кийинки берүүлөрдөн амандашканча сак саламатта туруңуздар.